खुलुमबायख्या खापांनि ताखुकते बुकुक संनो तिनि आं नंनो त्रिपुरा पाब्लिक सार्भिस कमिशन नि हयते जे पोस्ट नखरमानि TCS ता TPS नि बागै ऑनलाइन एप्लीकेशन ताबुक फनो जरा चलि तंगमानि न abono no taisa extend khairui this month ni 30 April 2020 jora bari rijaka norok online application khainani hingke o website o thangai je left side o nugun kaisa option tongo online application norok online application o click khaiye nongni username rok email id ruwi kaisa id khulgui nongni pura details ruwi norok apply application khaimanai tai boni bagai tamo eligible nang rok ang nongno sai khananai abo nainani bagai norok left side no tongo naije kaisa rijak advertisement hinai option o chong click khai nainanai aro tongo naidi Tripura Civil Service Grade 2 and Tripura Police Service Grade 2 ni rijak norok o jaga click khaidi click khaimani pore jeng naimanai je jeng mo job ni bagai details nailai o jaga sijak je advertisement number wngkha 03/2020 TCS and TPS Grade 2 Group A Gazetted tai chengoro vacancy nailai TCS ni bagai total vacancy tongo 30 oroni bisingo ST roni bagai wngkha 9 UR roni bagai 16 tai SC roni bagai 5 tai TPS ni bagai hingke total vacancy wngkha 10 oroni bisingo ST roni bagai 2 UR roni bagai 6 then SC roni bagai hingke 2 o job ni bagai nongni bagai qualification nangnai a candidate must hold degree of a recognized university je kuno graduate pass hingke no o job ni bagai norok apply khaimanai tei logi Bengali English haika kokborok language jodi norok saimankha hingke tebo chanai o job ni bagai tai o jaga a candidate shall not be below 21 and over 40 years boyosano nangnai 21 ni hoite 40 jora tai jara ST SC ni bagai to relaxation tongo extra 5 years tai norok jefuru online form fill up khaio norok afuru noni exam center ni bagai norok select khaimano o jaga pasta tongo center puila wngkha Agartala second Ambassa third Dharmanagar fourth Kailasahar and fifth Udaipur norok o pasta je kuno jaga center ruwi norok exam ni bagai apply khaimano tai naide o jaga rijak je online application ni date tongmani 10 March 2020 ni hoite 9th April 2020 jora abono no date barijaka ang nongno last ni o video je extend nangmani je nokhormani notice abo nongno ang phunuknai norok jora tongsi no apply khainani try khaidi tai o jaga norok syllabus rok bo naimane tai je norok online jefru form fill up khaio afuru kaisa fees nangnai je group A ni bagai umto group A no jara UR ba general ni bagai hingke 300 then ST SC ba BPL card holders ni bagai hingke 250 rupees nangnai mono je extend khaimani date je notice nokromani naideo jaga sijak it is for information of all concerned that the commission has decided to extend the last date of online application submission for recruitment to Tripura Civil Service Grade 2 and Tripura Police Service Grade 2 Group A gazetted under GA in bracket PNT Department Government of Tripura up to 30 April 2020 in 5:30 PM jora nongno jora rajaka
amano jora tongsin apply khaidi belaikhano hambai ani o video no naima bagwi totono kaham tongmadi khulumkha।